Padre, juncoras paime asoy kamoy que Señor. Tukoy son koy manta maña kamoy que laktay que pa favamenpa. Kunang ya Señor royari kuay. Asoy kamoy que Señor Jesús. Chasquingulaw ay junjuras bay asoy kamoy que Señor Jesús chasquingulaw hipalay kita katilas hype sasachaku muy kulaw hipalay kita urilas hype hatitasyon ko muy ulawan hayang apay ko kalpanchay ko ay hamunas kalay rural yanay kalpalay ko chingarilaw hapoderilay ki kalpanchay ko Señor Jesús, kay kaway kay kunara wakas papichkan, kay kasirmay kay kunara ubos na kachkan, kunang yakal palang nandiari kachi, kay kaway kunang hospital piwa kachkan, kay kasirmay kay kunang lakis matariko. Kampunin kalpang kang Padre. Ya está escrito yari ko Señor kaya ko inikuta. Hallelujah, Señor. Espíritu Santo. Amaya sa kiwais sa palaytanga. Manakawang kay may nasikaimang. Aleluya, Jesús. Jesús, ya napay ko ay Evangelio, wala ko na'y karolarang puritay kachika sundilay kita apanay kachika waway kiku wakay kulachka kamya matay at gustay dalay uguh ko nata sanoy ay kachi kamya matay wala ko nata ko na sa doy ay kachi
talay Arriga kamoy Diyos tayo talay ko Kawarri ka Wawalay kita Hawakilay wa Manakamoy Kawarri ko Wakalat ka Señor Jesús Hamba makilay man kimang me Señor chura bulan nila palang pamilay kunata Wakay ki kunata ma wakay jay kong padre Wakay jay ko ay kuya panchura ki kunata papito Ayúdame Jesús en estos tiempos de luchas y pruebas Aleluya, Señor. Reciba, Señor.